معلوم ده 1983 دا بو یا 2 دا بو یا 2 بو من السيدة مالا مصامة هفناسكر لو اوكل ارغني وقت الجامعة مازن امام بو لو ده جار كي هاد كرتن هاد بردا السليفة مهاتن زيارتي مهوي شاخي هفناسكر جوي شاخي حتى وفات كريت تسيك حياتها في مسلماني يا حياتها خد خدمتها إسلامي دا تبليغ دا بني پیغمبري ما مبلغ بيه قد تعالى آيات نازل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته يا محمد وي قرآنك مشان نازل كريه وي قرآن جي إنسان تبليغ بك أجر تنكي توظيفة رسالته بجنانية حتى دویدا پیغمبری ما بخود رسالت سو جماعته مازن راسته خود فتلی جوان حکم خدا تبلیغ کل پیشا خود کل شپی خود کل دویدا یه انسان پرسید گو هل بلغتو عجام حکم خدا تبلیغ کر نکر ملت تقول يا رسول قد بلغت وأديت ونصحت تا حكم خدا تبلیغ كر تنصيحتا كر تا وظيفة كر پیغمبر خدا دستي بلند كر اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد يا رب تشاهد بي يا رب تشاهد بي يا رب تشاهد بي أنت مكلف بفي دعوة خدانا هاتنا خوي تعالى في كائناتي جمرا خلق كر أرض وآسمان الروب تقى مخلوقي هنا خدا دي وسخر لك ما في السماوات وما في الأرض أرض وآسمان تشاي مجارم سخر كده جرائم تبلیغ دینی خدا اینجا سیدای مال مصطفى خدا جه راضی به خدا عفو بک از تخمین کم ده ترکی ده شهری که نتشوی کی و دفعه جمعه حکم خدا تبلیغ نکر بتنه یعنی قاندیل در وادما قاندیل مسافری ادما لجیاد مازوی تبلیغ دینی خدا اقال مالا خود ندمانه جبروی هوای یعنی انسان کی خصوصا سونا في حياته خدا وان صالح پاشکین ده زيدر سر قرآن أول كده يعني الطبيعة كده وش قرآن يحس كر معلوم پیغمبر خدا عليه الصلاة والسلام ونتف بفي قرآن هرن حسول خدا يا قرآن على ودا الشاهدي بدا يود الله يا ودا الشاهدي بدا إذا سيدا معلوم استواز باور ما في قرآن يود الله يا ودا الشاهدي بدا جدر ستاينا قرآن پر حس كنا ورنشي محطال تحيا مسال لفر ديار بكر في باشك شو أرغني درس قرآني ومثلا قسن تجويد القرآن پر طلبه ما زي تجويد ينكرن يعني أنا مثلا المملكة ما تجويد پر كيمه يعني خدای جه راضی تجوید کی پر خوش حتی جانا مبخوش استفاده کر هنگی آیت قرآن او آیت نظام کجا صورتی قاطنجی آیت جمرات گویانی دو قرآن دا الحمد ماهریت کی هبو او خو یتشمیش کرو علمی مسئول بو خدمته علمية كر حتى حضرت عمر رضي الله تعالى عنه والاشتغال بالعلم من أفضل الطاعات مسؤول بنا علمي أن أفضل طاعتها وبيغمبر مدبي العلماء ورثة الأنبياء عالم ورثة بيغمبرانه يعني سيدنا المصطفى gerçek وارثة بيغمبر كل في قسمة القرآن الكريم خدمت كر حتى بيغمبر ما بريك وفات بك دبي إني فرط لكم أزهرم يعني استركوكم أزهرم أما جوارا أمانت كي مازن أمانت كي جيران ديلم كي جد دو في أمانتي هرب في أمانتي بقرة أو ناس هدراته وهرا هدايته ألا وهي كتاب الله في خمرجو أو كتاب خدا القرآن الكريم يعني السيداي مال المصطفى خدا رحمة خليك خدا يعفو مغفرتك gerçekten bu Kur'an'ı amel kirtabil ser tefsiri per sekini ser khunna Kur'an'ı ser tecvida Kur'an'ı ve ser mana Kur'an'ı yani hatta vefat kişi hatta fi emaneti teslimiyet خدا kir de hizmeta ilmi da bu o yani parjiz ne artıya ehli küfre da bu beni and memleketime de ustad veriyor zaman alim ki yani herkesi kabul ke müstehdi ve asriye müceddidi ve asriye ustad veriyor zaman de ben mezara yaklaştım bu zamanda tek bir gayem vardır. O da mezara yaklaştım bu zamanda Bolşeviklerin seslerini istiyorum. Bolşevik yani komünizm. Korkarım alemi İslami bozan onlar olsun. Yani hatta mesela hususi gençlik zedelemiş, zehirlenmiş bir kozum evin ıstad beriyazan tek gayem de bir karşı komünizmi çünkü ve komünizm inkara mutlaka deccaliyete deccal bir es خدامه و mesaj vaki ne kes خدا inkar nakı lakin deccal inkara خدات که ve komünizm deccaliyete de o inkarcı kolay ana mesela komünist her şeyi inkar etkin
گیرینه که این کار خدای قبول بکه مثلا اف کائنات مال خدای ایلیت چای تا خدا نکی ایجا خدای چه راضی و دوی مسئله داجی زیاده اوکو یعنی لقارشی کمونیسم مجادله وی پاکا کنه مثلا دین ناموس غیرت حیا شرف تربیه ادب به ملت مرا نشر لقارشی آنجا وار گوشی قوتی خود الحمد مجادله کرو و بوی مجادله چو حضور رب خود خود تعالى عز وجل ما يش خيره محروم نكه وخود تعالى مر جنتي دا بكينه هب وخود تعالى وي عمل جمع تبارك بكنسيب قال ام تب يرو وظيفه من هذا السرفيريه ارضي قال ام انسان دعوتي بالدين خدا وبكم بني خدا امر بيغمبري خود كتب ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه دعوه انسان بال اطاعه ربي خبك عباده ربي خبك بحكمة بوعظة حسنة كلامي حكمة لي تأثير إنسان ممكن وعظة خوشك دعوة إنسان بك بالخداوة وأستاذ بريعزان تدي أوجي خربته دوري دور مارشقا ندي حتى إمكانك بزوجة ندي ومثلا زنجيني وفلان ندي أو بو مرة مصطفى جي بير نوعي خداي جي رازي به حتى أستاذ ياسميش بو أو بو المالا بو المسافرية بو الدراب بوي هواي يعني بالدجالية رام مجادلة كر وفسق وفحوشيرة بخرابيرة ودعوة إنسان بالعبادة خدا وطاعة خدا بالعمل كلام كتاب خدا راكر خويت على خصمات وخباطي بكنسية متهفة Seyda rahmetullahi aleyhi mekanı cenneti firdevs olsun. Çok faydalı bir insandı. Ümmete faydalı bir insan. Cemaate faydalı bir insan. İlim camiasına faydalı bir insandı. Hepimiz ondan istifade ettik. Gerçekten iyi bir muallimdi. İyi bir talebe yetiştiriciydi. Düzenli, disiplinli, Seyda gibi az insan bulunurdu. Bereketli bir insandı. Elinden güzel talebeler yetişiyordu. Ve Seyda pek talebe seçmezdi. Diyordu, işinize yaramıyorsa onu bana verin, ben adam edebilirim. Öyle bir yapısı vardı yani. Hakikaten yani biraz haylaz çocuklar başkalarının yanında okumazdı ama Seyda'ya teslim ettiğimiz zaman Seyda ondan cevher çıkarabiliyordu yani. Seyda'nın öyle bir özelliği vardı. Tıpkı bir Ebu Zer'di. Ebu Zer gibi böyle her şeyi açıktı. Kimseden de çekinmezdi. Kimseden de korkmazdı. Ne Cumhuriyet hükümetinden, ne bölgenin meşayihinden, böyle bu Bel'am tipi ulemasından, ne de fasıklardan, münafıklardan olduğu gibi konuşurdu. Rahattı yani. Cesurdu aslında. Cesareti çok mükemmeldi. Seyda çok zor günleri yaşadı. Dava uğruna çok büyük bedeller ödedi. Malını verdi. Evlatları darmadağın oldu. Muhacir oldu. Zindan yaşadı. İşkence gördü. Hasılı bu dava uğrunda her şeyini verdi. Onun tek bir gayesi, bir hedefi vardı. İslam'ın hayata hakim olmasıydı. Arzusu buydu. Bundan başka bir hedefi, gayesi, insanların gözüne gireyim, beni takdir etsinler, beni sevsinler, kesinlikle sevmesinler diyordu. Ben apaçık doğruyu söylerim, ister hesabına gelsin, ister gelmesin. Bu hastalığında da bana dedi, seni çok seviyorum dedi ama bir huyun var, o huyunu sevmiyorum dedi. Nedir o dedim Seyda? Dedi insan, hiç kızmıyorsun ki insan biraz seninle kavga etsin dedi. Biraz kızacaksın. Seyda'ma hürmetim vardır. İlim ehline de kızmayacağım ama kızacağım insanlar var. Onlara kızdığım zaman da çok fena kızarım ha dedim. Dedi bellidir. Öyle nükteleri de vardı, latifeleri de vardı. Allah gani rahmet etsin. Mekanı cennet etsin. Yani bizleri de onun yolundan ayırmasın. Ahirette bizlere şefaatçi eylesin. Ve İslam camiasını Seyda'sız bırakmasın. Seyda'nın yerini dolduracak Seydalar gelsin, yerini doldursun. İnşallah sırada olanlar çoktur. İttihadül Ulema bu konuda elhamdülillah güzel bir temel atmıştır. Seyda'nın da orada bir temeli var. Bir emeği vardır. O emek boşa gitmez. Allah'ın izniyle er geç semeresini verecektir. Allah-u Teala o semereyle bizi mükafatlandırsın. Hem dünyada hem ahirette
seydalarımızı muhafaza eylesin.